Pozdrav društvo. Sada ćemo igrati sa nacijom Nemačkom. Nemačka je jedna od najboljih nacija u igrici, u top 5. Po meni lično je negde možda treća, četvrta nacija. Jednostavno su veoma brzi, imaju moć u industriji, kako kaže njihov power of industry, tako da možete ranije da pravite fabrike za drva, metal i za hranu, tako reći već od Age 1, i ne morate da istražujete, na primjer, da biste prva istraživanja u tim fabrikama za hranu i drva radili, morate da imate istraženo Science 3 u librariju, međutim ovdje već sa Science 2 možete ranije da krenete sa istraživanjem u fabrici. Također su ona 50% jeftinija, tako da imate simulaciju kao da već koristite viseće vrtove kao rare resurs i možete ranije da istražujete. Također gradovi imaju plus 5 prinos. Znači, jedan grad kad napravite, on vam daje prinos 10 hrane, 10 drveta, a ovdje dobijete još dodatno po 5. Znači, imat ćete 15 od svega. Što se tiče brodova, možete da pravite podmornice brže i jeftinije, mada game obično neće ići toliko daleko da bi se to koristili, ali opet možete da koristite. Također, avijacija, svaki put kad napravite aerodrom ili airbase, dobijete 2 besplatna lovca što se tiče aviona i oni se brže prave. Međutim, njihova glavna moć je u industriji, u bumanju, tako da su oni veoma brza nacija, možete veoma brzo da dobijete jake prinose, da radite ekstra istraživanje u librariju kao što su Commerce 2, Science 2, Science 3 sa odgovarajućim rare resursima, to ide još mnogo brže. Imaju specijalne jedinice. Što se tiče teške pešadije, od Age 2 do Age 4, od Age 7 već znate šta su Nemci radili u Drugom svjetskom ratu, tako da dobijate i Tigar tenkove, dobijate njihovu specijalnu pešadiju, što se kaže Wehrmacht, tako da su Nemci i od Age 7 još dodatno vojno jači i brži, tako da sa Nemačkom, što se kaže, nema šale u ovoj igri. Kada igrate protiv Nemačke morate jako dobro da pazite, inače možete vrlo brzo da nestanete sa mape. Tako da ćemo sad izabrati Nemce, da bismo pokazali njen pun potencijal, ićemo opet na Australija mapu, opet igram protiv Toughest AI, nomad pravilo i idemo u game. Već su nam zauzeli, tako da ćemo ovdje da pravimo grad, već znamo položaj protivnika. Igramo protiv Iroksa, koji su također brza nacija, ali o njima ćemo kada dođu na red pokazati sve njihove moći. Sada se fokusiramo na Nemačku.
Nakon library idemo na klasiku doc. I sada ćemo da idemo na Science 1 da vidite koliko su Nemci zapravo brzi. Sada ćemo da uradimo Ruin Map Manipulation da dobijemo RAM. Idemo na Commerce 2. Idemo na Science 2. I sada idemo na Military 1.
Idemo na Civic 1. Nemojte da vas plaši to što je putovnik ušao u H2. Ne mogu oni tek tako brzo da rašuju, pogotovo što pravimo kulu. I sada možemo da idemo i mi u H. Kakav danak neiskustvu. Pogledajte prinos s čim smo istražili senatora. Plus 200. Idemo na Military 2. Porez u Temple. Idemo na Civic 2. Ako budemo išli ovdje,
bit će nam teže da rotiramo sa vojskom, tako da predlažem da sljedeći grad pravimo ovdje iza. Možemo da idemo u H3. Napravit ćemo jedan render. Možete već da koristite istraživanja u fabrikama. Idemo na Science Tree. Njemačke specijalne jedinice što se tiče teške pešadije su jako jake i dobre, tako da je preporuka da ih koristite.
objekat, pošto ćemo sada još malo ići u napad. Imamo i taktik sada. Protivnik ima viseće vrtove i piramidu, što mu daje isto odličnu prednost za bumanje. Tako da moramo biti oprezni sada. Ali mislim da možemo već sada da krenemo sa izvlačenjem jedinica i da krenemo polako napad.
polako da tradujemo, da uđemo u i4. Tako smo zauzeli, tako brišemo. Civile možemo na repay. Idemo uz backup bonus. Vojska od protivničke nacije inače dosta jaka također, tako da nije baš jednostavno igrati protiv Iroksa. To je to što se tiče Njemačke. Ovdje smo izgubili malo više jedinica, ali Njemačka je brza što se tiče ekonomije, međutim AI
Iroksi su jedna također od brzih nacija, vodena mapa, tako da malo su koristili i vodu, ja im doduše nešto nisam dao, ali jednostavno imali su i piramidu što se tiče prinosa, imali su viseće vrtove, imali su dobru ekonomiju, tako da su što se tiče prinosa bili bolji od nas, ali opet Njemačka je stvarno jedna od najboljih nacija i najbržih nacija, tako da sa vojskom i sa nekim Wonderom pobjedit ćete bilo koga, možete čak i Francusku da pobjedite. Protiv ljudi se vidi u stvari koja je nacija najbolja i koja je najjača, tako da to je to što se tiče Njemačke. Vidimo se u nekom sljedećem videu, do tada pozdrav.